pozdrav svima, ja sam Anika Novak, a danas vas vodim u srce glamura i luksuza, Monte Carlo. Istražujem predivan kazino, luksuzne automobile i sve ono po čemu je ovaj grad poznat širom sveta. Pridružite mi se da zajedno otkrijemo čari Monte Carla. Prvi tragovi naseljenosti Monaka potiču iz vremena Rimljana, koji su ovu oblast koristili kao stratešku tačku na Mediteranu. Sam naziv Monako dolazi od grčke reči monoikos, što znači jedan dom, što upućuje na pravu naseljenost. Trenutno se nalazim u Monaku, gdje je knez sa kraljicom u prelepom, starom delu grada poznatom kao Monako vile. Ovdje se nalazi kneževska palata, rezidencija kneza Alberta II. I njegove supruge princeze Charlene. Ova istorijska palata koja datira iz 13. veka nije samo dom vladara, već i simbol bogatstva i tradicije Monaka. U 19. veku, pod vladavinom princa Floresten I, Monako je stekao dodatnu slobodu i počeo se razvijati kao luksuzno odmaralište. Kneževina je bila na ivici bankrota, ali se spasila zahvaljujući izgradnji kazina u Monte Carlu 1863. godine. Kazino je postao simbol luksuza i bogatstva, a Monako je postao popularna destinacija za aristokratiju i bogate turiste. Knez Grimaldi je osnivač dinastije koja vlada Monakom do danas. U 1297. godini Francesco Grimaldi je uz pomoć svojih sledbenika zauzeo tvrđavu Monako, koristeći masku da se prikrije. Grimaldi su od tada postali vladari Monaka, iako su u početku morali da se bore za svoju nezavisnost. U Monako vile možete se diviti prelepim uskim ulicama gdje se nalaze luksuzni restorani i prodavnice. Kvadratni metar u ovom delu grada može da košta i do 100.000 eura, što ga čini jednim od najskupljih i najelitnijih područja na svijetu. Monako je poznat po tome što je jedan od najpoznatijih poreskih rajeva na zemlji. To znači da u Monaku nema poreza na dodatak za fizička lica, što je privuklo mnoge bogate pojedince, preduzetnike i sportske zvezde. S obzirom na to da je Monako samo 2 kvadratna kilometara veliki, mnogi stanovnici koriste jahte i helikoptere za kretanje između različitih delova grada, jer su ulični saobraćaj i parking veoma ograničeni. Kazino u Monte Carlu je jedno od najpoznatijih i najluksuznijih kazina na svetu. Smešten u srce Monte Carla u Monaku. Otvoren je 1863. godine i ovaj kazino je postao sinonim za luksuz, eleganciju i prestiž. Zgrada je pravo remek delo arhitekture sa prelepim interijerom koji uključuje zlatne detalje, kristalne lustere i luksuzne salone. U Monte Carlu se često mogu vidjeti najnoviji modeli luksuznih automobila, uključujući brendove kao što su Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bentley i ostali. Ovi automobili nisu samo vozila, već i statusni simboli i mnogi posetioci i stanovnici Monaka koriste ih kako bi izrazili svoj luksuzni način života. Monako je često domaćin poznatih automobilskih manifestacija, kao što je Monaco Grand Prix, jedan od najprestižnijih i najuzbudljivijih Formula 1 trka. Tokom ovog događaja ulice Monaka postaju prava meka za ljubitelje automobilizma, gdje se osim trka mogu vidjeti i brojne superautomobile čiji vlasnici dolaze iz svih krajeva sveta. U Monaku se često povezuju jahte i luksuzni automobili. Mnogi bogati posetioci dolaze u grad sa svojim privatnim jahtama i provoze se luksuznim automobilima kako bi uživali u visokom životnom stilu. Zanimljivo je, iako je kazino otvoren za posetioci celog sveta, stanovnicima Monaka nije dozvoljeno da igraju u njemu. Ova tradicija se čuva do danas, iako je neko vreme bila predmet polemika. To je deo imidža Monaka kao luksuzne destinacije koja je otvorena samo za bogate posetioce. Monte Carlo je dakle pravi raj za ljubitelje luksuznih automobila,
a luksuzni automobili su deo svakodnevnog života u ovom delu Monaka, dodajući još jedan sloj prestiža i glamura koji privlači turisti i bogate posetioci iz celoga sveta. Što se samog kazina tiče, ulazak u kazino je dozvoljen samo osobama koje imaju 18 i više godina, bez obzira na to da li su građani Monaka ili turisti. Da bi ušli u sam kazino, posetioci moraju pokazati validnu ličnu kartu ili pasoš i to je uslov za proveru starosti i identiteta. Kazino u Monte Carlo ima veoma strogog dress code, a posetioci moraju biti obučeni u skladu sa pravilima luksuza i elegancije. Neki od osnovnih zahteva uključuju: što se muškaraca tiče, obavezno je nošenje odela ili barem pametnih pantalona sa košuljom. Košulje sa kratkim rukavima, trenerke, šorcevi i sportska obuća nisu dozvoljeni. Muškarci se obično očekuju u elegantnim cipelama. Što se žena tiče, žene treba da budu obučene u elegantne haljine ili svečane komplete, a sportska obuća, sandale ili previše opušteni stilovi nisu dozvoljeni. Luksuzne torbe i obuća dodaju još jedan nivo prestiža. A ako planirate da posedite kazino u večernjim satima, formalna oblačenja su čak još strožija, sa očekivanjima za smokinge i elegantne koktel haljine, posebno ako planirate da igrate u Salon de Luxe. U 17. veku Monako je postao zavistan od Francuske, a knezovi su morali da traže zaštitu od francuske monarhije. Sporazum iz 1641. godine učvrstio je francusku dominaciju, dok su Grimaldi zadržali formalnu vlast. Monako je tokom vekova menjao političke saveze, ali je sačuvao svoju posebnost. Što se tiče rentiranja automobila, posetioci Monaka često iznajmljuju luksuzne i sportske automobile kako bi uživali u vožnji kroz prestižne ulice ovoga glamuroznog grada. Rentiranje automobila u Monaku je popularno i može uključivati najnovije modele Ferrarija, Lamborghinija ili Rolls-Roycea. Rentiranje luksuznih automobila u Monaku je veoma popularno, a cene variraju u zavisnosti od tipa automobila, trajanja najma i dodatnih usluga. Evo samo nekoliko osnovnih informacija o cenama rentiranja luksuznih vozila u Monaku. Ferrari 488 GTB. Cene za rentiranje ovog automobila kreću se od 1200 do 2500 eura dnevno. Porsche 911. Najam ovog automobila se kreće od 800 do 1500 eura dnevno. Mercedes-Benz S-Class. Cene rentiranja luksuznog Mercedesa kreću se od 500 do 1200 eura dnevno. Ako želite specijalne usluge, vozilo sa vozačem. Ako želite luksuznu vožnju u Monaku, najam automobila sa vozačem može koštati dodatnih 300 do 500 eura dnevno, zavisno od tipa vozila i trajanja vožnje. A što se tiče rentiranja na više dana, cene rentiranja mogu biti povoljnije ako rezervišete vozilo na nekoliko dana, ali specijalni luksuzni automobili obično nemaju značajne popuste za duži najam. Što se tiče luksuznih hotela, jednostavna soba u luksuznom hotelu cena se kreće od 500 do 1500 eura po noći, zavisno od hotela i sezone. A što se tiče luksuznih apartmana, može koštati 2000 do 5000 eura po noći, dok najprestižniji hotel poput Hotel de Paris mogu imati apartmane sa cenama od 10.000 eura do 30.000 eura po noći. Cena goriva u Monaku je oko 1,70 euro do 2 eura po litru. Pa, ajmo da vidimo šta se vozi. Ako vam se svideo video, ne zaboravite da ostavite like i pretplatite se za još zanimljivosti. Grazie.
Čekam čoveka da mi otvorio.